mnyanya uma kwami wathi ngiyakamalume mawusala uzazibona ngangena ngesuitcase engikholwana angila ngikhona namhlanje ngabezitha ngithokoze Sokusha ngithokoze noma kwakho ikhambe nilikhambile kuze kufike le heritage nilungiselela isitshaba senkosi ngithi nabantu abanihelebhileko bangalahli nakusasa bahlale banihelebha njalo into eyikhulu esindebeleni ngiyathokoza mntana enkosi ngiphinde ngithokoze nabondaba ezitha bonke ngeke babize ngamagama ngokuthi bazothi ngiyabadlulula Kaphila wena unjani ngegama ngulwandle wakaSoya your Miss Teen Emalahleni finalist for 2025 okubalekile ukuthi si-celebrate amasiko wethu ukuthi umuntu kumele azichanye ngokuthi yena ungubani angasabi ngokuthi yena uyini ngoba abantu bathini and kubalulekile because kusikhomba imvelaphi yethu ukuthi sibuyaphi and siba united. Thank you. Zinyana lako Somahlela ngithokoze Zinyana lako Sothina abantu ngiyathokoza subkhosi bako Sogutshe sithokoze kakhulu sitshaba sekhethu ngiyathokoza ukuthi iminyanya yako Sogutshe nihloniphe akaze kubikwe ukuthi kunesehlakalo esimbi esivelile after umnyanya kaSogutshe siyathokoza